umusore ukekwa gusambanya ku ngufu Shadibu yafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Iradukunda Aimable uzwi ku izina rya UG Umukaraza ukekwa gukoresha imibonano mpuzabitsina bwa Batombabazi Shadia uzwi nka Shadibu. Inkuru yo gusamanywa ku ngufu bikekwa ko byakorewe Shadibu yatangajwe nawe ubwo yabanzaga kubinyuza mu butumwa ku mbuga nkoranyambaga nyuma akaza kwiyambaza inzego. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Bimurangira Thierry wari batangaje ko urwego rwatangiye gukora iperereza kuri kino kibazo, yemeje yuko ukekwa gukora iki cyaha atawe muri yombi. Yagize ati nibyo Iradukunda Aimable uzwi nka UG Umukaraza akurikiranwa afunzwe mu gihe iperereza rigikomeje. Umuvugizi kandi wa RIB yatangaje ko uyu musore akekwa gukoresha imibonano mpuzabitsina Mbabazi Shadia ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko mu mujyi wa Kigali. Shadibu wamamaye ku mbuga nkoranyambaga ubwo yavugaga ibyamubayeho yavuze yuko uyu musore uzwi nka UG Umukaraza yagiye iwe yitwaje amacupa abiri y'inzoga zikomeye cyane, ubundi bakazinywa bakazihagaza amara kubagiramo ubundi ngo ntamenye byakurikiyeho akaza kuza gukanguka asanga yambaye ubusa. Uyu mugore ufite abana babiri yavuze yuko akimara kwisanga yambaye ubusa ngo nta kindi yahise akeka uretse kumva yuko ashobora kuba yasambanyijwe agatajya kwisuzumisha ndetse no gutanga ikirego kuri RIB ako kanya. Dr. Bimurangira Thierry kuwa mbere yari yavuze ko RIB akiri ikirego cya Mbabazi uzwi nka Shadibu ndetse ko iperereza ryari ryatangiye ndetse kandi ngo Shadibu bari bamwakiriye ku kigo Isange One Stop Center ngo afashwe mu buryo bw'ubuvuzi ndetse n'ubugenzacyaha. Mbabazi Shadia kandi yavuze yuko icyamubabaje cyane ariko asamanyijwe n'ura musore bahoze ari inshuti ari mu kwezi kw'abagore kujya atarakwiye gutinyuka kumukora ibyo bintu rwose. Kugeza ubu ngubu rero uyu musore akaba yamaje gutabwa muri yombi ndetse inzego zikaba zikomeje kumukurikirana. Iperereza niramuka rikozwe maze rikamugunga agamwa n'ibino byakekwaho rwose nta kundi bari buze kuza kumana hashingiye ku mategeko nta bintu by'imiyaga. Ngaye nguko rero mbabwira ni Karagaciye Mingi n'isoko y'amakuru mwagezwagaho nanjye Mwinyabari Obedi nkuko bisanzwe. Obi Time News.